Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asukuru kemeraja napunai atan napong Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lori pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangi pak kasiwing situngan lokui atah cuma yaru ya sangi ibadah narekomelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandite berdasarkan dalile maka dah tungka pakaswian angkena surah pong Allah Ta'ala lori atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lelenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong ri lelenna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iro pakaswiengin na paturungi pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona. Nayakia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban. Padai makadaya rupa surongi angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan na sabak magai termasuk na sampajange eme kata makada we na sosoje tu jamah kalima sampaja perlu we jika tanya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sini na pakasiwingin na surongin pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya kumakanja itapak na tayo iya metodo kedongi.
Na iya ro ya sange tappa dena ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matappa. Iya ro tahu matappa ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada yan ay baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu sallang yan tu ampai syaratna sallangange sahada apa iya tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo tama sallang iya mito kewajibat tetap iya tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tama ni pangkaukan. Oke, jadi angka tu tahu nangga na salang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dia na sampajang na sabak nangga isampajang dia na waji kapere. Sisa pi pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang na salang pura masahada tapi dia na sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti ternyata perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kadudukanna sampajangnya tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyon na iya pamulangnya de mematona nggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mau waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya pakapere iya bedakannya ternyata kapere tau pase mi ya sange tau pase salam madosa lopo aga alasanna apa angka ji ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salange sampajang mi betongan ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ka tau dia na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandrita ini ya ro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanaman-nawai gare. Jadi ya ko angka tau dia na sampajang, na yero tau dia na sampajang ka makutumi. Hari kamarepai, natako dia na jama. Ya ko dia na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo. Apa kapere ini? Gitu dire. Tapi angka tau bandita makada to pase mi, berarti ya ko to pase isuro mitoba na pamasampajang. Ini negara nama nawaibi aja najo to mabela mala dalile makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata teruntuk na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka ko to makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaru si basal langange iya ko mate nateto tu nabi te pasidepe kapere si bawa salange peko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajang makada aga pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang isibawa kapere sampajami berarti ako din na jami kapere angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum ang kanakalima ako capan na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kupuri kapere ro di ternyata namu ya tu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara
matutu ya tu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu. Ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angkato kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelewe. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasak kapere manangi. Kapere manang. Ya namanya makokoy, tapi dito gago ko rapang. Iya. Mudah sekali. Jadi upah lempura jadi ia kau engkau tahu maka dah jadi upah pahangi kijo maka dah ia kau bahasa umumnya sange kapere ina yang kata tongko ia sange deceng kapere tu bahasa na to secara bahasa angka lobo tinggi malah be panapatamu kiawana jilba na kapere tu ya tu apa na tutu ibe pa na dena pita kan kaper itu sidongan kau bahasa sederhana na itu sini na nu tatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia mereka iya miko deceng lah itu jadi dia itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saja maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi ya miro denu le tarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya ro denu le tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tu magampang mapa kapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya to makada kapere dia na sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangi na dia na kana sampaja may gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dia nang kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dia na sampaja perlu napa makada lo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu makadaki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si piamang itira jina ya jina ro tau pandite makada de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mui waji na makutumi makwa mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tu nang kayasang sola ada sana sampajang patola kiasa sampajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tomas sampai subuh asara latutnya asara dia tomas sampai subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jama na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattunna yon ro jama aja tatajangi maka da subuh pasiu jama pa subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati. Jadi maka dari tahu pandrita bapike ina ia mau ngerangi sampajangi atau mau tungka mau salai kama do salop poko tolaiwi peko carana tolai asam pajak ko ya koloro mau sampaja subuh ko lapor i maka da qadaan kiasa qadaan tanyawa tunnah itu aja tak ada adaan apa maka itu malaikat ekon raji asubuh naloro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampai subuh don raka mengoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajama di biasa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jama itolai manang man rasa nih apa mulai kalolo dena sampajang ka manapon na apa mas sampajang 30 itu dena sampajang ito lain 30 tahun engkaro ite pendapat atau pandite kapikinanya to apa dena mungkin deta berbeda pendapat ko piki pak kenri meloloh na puang Allah taala maka walizalika halakahum mako mematokuri pancaji demo si dipahang kene melo ka nasa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi dena yero wakilori. Jadi yang kata makelorio ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tantangi po Allah taala. Jadi mega tu tapi masalah piki na sabayro sange piki pahang pada sama libu ulu pada sa ubange tapi dia na pada sele na pikirannya. Ia na tu nak guru takali sedendreng ya ko makada ka nasang iya dei pawandre kata makada maliwasang harus tas ang kata makada maso meron na den andre ite pada den na pada.
Kumakada kaya de pawandre, kamakade maliwasa ng ustasero di panandre, makade ro nasa amas somya tu na di panandre. Itu tanda dua di pendapat dan apa ci di pawe. Itu mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok, tanai bitaw makada. Maka memang ide muandre, maka de matu pi. Jadi si de tu nawat ding idi malah kesimpulan makwani ro tau pandri teh na rek mak baca hadis ai, mak baca ayai, na takko angka perbedaan pendapat, dia na pasalai. Maka do makui ro bate na pahangi, nak guru manang. Ya tu tau na mega na pahat teh pa. Dia tu na magala mapasalah. Apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pah, wah raja ewa patu. Itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guru maraja ewa. Pada mi kota na paici dio tonola ya na otopan sa minola nasa majaman nya tuliangnya pada panang kanolay. Jadi makoti itu jadi make agama itu makoto. Baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu. Jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi denre no na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka dia kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko pure. Magay apa kon mak guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting parue lagi ko silalo na boting po tulisi gandeng. Pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo kasi de bola mo motor lo ko pasay malipelo pa may masapeda panguto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito yan ang auto baru poh tapa de je mo milo ko to tapay bawa si san naganda siula imon romani say makara jibisay. Itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tappa de betungan na jamo tanu mak kadoi maga na tu tali wali ta pasalamana tawe o samanga na tu jadi de to na mariga galing samanga iya mi ro guru na ro perlu podang maka da iya ko pak guru na guru mu aja mu ka iya mi bacocok podangi maka da iya di pakewe iya iya kong kapandapat le muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka da iya tuliangi salamana mi bacocok mapagewan itu ta. Yan natunang kamasigi ang ka Korea Salata, Korea Utara. Di na may sigaro. Pada salang pada majen. Jadi tapi dito gagawin ko Jadi iya mi panlingo palampurang Kemudian iya ro ibadah maka da kaona sinin na ibadah ang kamanang aki gunana lori atay. Kamana? Iya ko oto to maladasar jo ko te. Iya ko to nakibua pakibua oto Japange. Na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mo tolay iya ko mo palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi pacekke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na to tappa kotopole boleh langsung tama di paji na makanja tatunan tapasoli. Ia tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari. Itu kan pakanja-kanja kimi jolo. Kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to. Iya na tu nama dupa-dupa tahu Tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi. Angka kama tahu de pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mataru si sambu memang niatin nasi bapuangi. Malala pole bolani arega mamotor de na petu masih kiri. Tama masigi de panak be na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba menika tak bere de na salah tau make itu cocok ni apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu taluk batang tu 5 HP na para Allahu Akbar wah pade ko silalo na pamarungnya tu tapay palari okay. Jadi iya naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki bate mo mangolo ri pong Allah Taala na sabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak iya ko oki ro tama aja na kopi patehe na patama itu salah-salah itu jadi oki kata bere jadi na kada tau pandri teh sebelum kata bere ko pakanjaki memen ni duan rupa mo wita ko pa bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasibiangi pommu rilalan na kasibiangi iyakini makadamu ita iya na lalan na tau matandre-tandre we betungan na tau makanja na tapat na ye apa na tau kang iyati pada kuniti po Allah Taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite watu nang ka sahabat makutan ka paaina Allah ya Rasulullah kinrimon rupung maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupung Allah Taala ukui aras monro
Yan tunang katafsir kang makada ya rupo ngalata lo ki arasa tudang. Makada may malupudupang. Ya kuya aja natap pangewangir. Apa iya ro nabi tawatu nama meraja nenre oko alam istawa menre ko sidratil muntaha ko alam istawa makada ukiro naitay po Allah taala. Si runtu inabita si po Allah taala. Iya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana makada berarti ukiro mon rupongnya pa ukiro mon naitay berarti rupongnya ukiro ya seina alam istawa monro. Ya makoni ro apa makada menre inabita oko alam istawa ina sifat bicara langsung pongnya. Maka dia tahu pandai dia nakor, walengi contoh. Maka dah menrek ka aku boleh. Napa mataru menrek la ko pangatae. Oko ka pangatae la witay ulangi. Oko gi ulangi pangatae mon ulangi. Gitu kan. Itu keren. Yan naroon nakada pandai aja mo kada menrek nabi to ko alam istawa. Oko nur sipa bicara po ngalatal angkay po nga kurode. Pada ko makada menrek ka ako pangatae. Oko mana pangatae la witay ulangi. Oko gi pangatae mon ulangi. De makamu upabila. Jadi tapahangi. Jadi aja makada oko romonro. De. Nah, tapi iya ridi tau matapae oko lalan na ati wat dingi pak di bola. De mah ipak di bola mi. Nasaba angka ko watakali angka to kolewe pa deni yakibua makadami wanafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada halaka ya ko watakali yakibua iya ko nur Muhammad yakibua iya ko wanafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi deni yakibua yan naro na alam matutu po ang Allah Ta'ala. Yan ito ampay ito matewi ito makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Poluk kuy po nge erewa ipemang. Demito nakibuay. Jajang ko watakali ito din yakibua. Magi din yakibua. Yan naro ipake mapasisumpul lori po. Yan naro tapake. Mo to de gaga baca-baca yang pantis si kone niya to. Apa ya sangi paringan ratu tanya baca. Ya miko sikiri na baca, aku makan di subhanallah baca. Tapi ang katau baca subhanallah dia dengar. Makai ke subhanallah. Sisak guna baca tapi dia dengaran na. Tulin man leko-leko mina sama agar galuku metini sarangan ribalau. Tulis subhanallah. Makan maturo subhanallah. Ang katau tau dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak desi bapunge si salah. Iya ko baca maka dia teh sikiri. Iya ko penading maka dia teh tapakkor. Tapahan ya? Isi salah. Maka nakikan ipake. Makanya dua. Ia sikiri nasabi malaika. Nacatak malaika ia tapak koro masarolat bi ina ya masampajasuna isi saburakan. Nareko si jasijangi ko to. Makanya kung kataw ko lirin na masigi anur sandre tutu matana. Amakumakodega gana pau sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro de tahu tapak koro kamah namo atu sisa burakan na tajama de tu lekale nge jadi aja na jadi na tu ampe to padri tayo lo makare ko mani bawang iya ko de gaga bacamu ya mu pake apa maka wata tahu pak ko melo manang isuru mak baca na de gaga baca ade na kana sikolangi isuru mak guru na sa deje na bataliun ustaz yang ingat rasi capan ya lupa itu nah sila lo na sa podang iya na tu ampe to pandite maka paringeramu bawa nung pakanjaki apa paringerangnya itu ide ka kana baca iya na tu na kamakrami idi menipung ya itu baca betul kan ada tahu tawakal ya tu jadi kada tu nang kau salah kang pak kada idi mani bawa keke magampa tapake kapasan na guru takali siden rewang kali ko ceramana maka dai ko mani bawa magi modele mu maka dai to magampa musat dinge pada mati pak dompeng ni maka menyama sa dia aku macek ni ya ko maka dai menyama to sa dia ko joka ni di mani bawa keke tatah yang penting taja mamigalutah ini pas sampajang yang ka tu Allahu akbar maka ballo tapi kali selesai matoro kato biasa ini mani bawang keke ka menyama tasat ina makamutu garupan na ibadah ini mani ya ko de tulet betu o ko sa di sampajang madododongi o ko pisikiri na pa betu yan na to ampay mega mo rupan na to ibadah na lingi nabita naisa nabita makadang kau mak kumatu maka kunro naisa na pura na ilulungal lino ni pitamana naisa nabita makadang kau mak kumatu tau rapeng tau lalaba tau maka kunro don rekami na jaman na pamita masuruga naisa nabita maka datace de minapigaw ta dosa bu minasumbangan na makay kanilaw oh naisa mana nabita tu tapi yan na to ampay makadang nabita palapi-lapira nga amala na umak ko pa naisa makadang kamatu mak kumakutu na pa mak na Nabi Musa makagala masampaja
Ya na tunong mana nabi ta maka ya ko dece na pigaw puang umakku pag nakanga 10 ya ko dosa na pigaw ci di na mo catakan. Ya na tu ampai tu 5 kali pandita aja mo selang yang pura masampa ja cica na mo balle cica kamu patu bonus mo sera apa itu jadi aja mau tak pemakan neraka de minawat dia capa dosa de jadi makan itu pandita nang kamu patu bonus we na makadami dalele di gini matani de cina na jana salama jadi itu ampai tu pandita kong katau maki buah kesalahan kada toba ko ada yang kada tapatama ranaka de tapak makan nasa kamu pa bonus na serat ye dapat na peci di dosa na jamai itu jadi gere imakwa itu to pandite ampai malomo de ka angka tahu makutana mau de nanti kemudahan jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan ya roh ini lihat tu pacarama pa mereka rampe maka dia tu lalang tama suruga ina macila kato ngangi ko dia tama suruga nama kan kana tarongi nabita ke kami tola meki lalu pasidak kajaji maka dia gaga di gua sidaka aja mau ko pasidaka lalu sikiri emola ama kaiga maka mo ega pak kaiga tonroi maka dia gaga di to pagalu mustastina tu pagalu ngede na siaga dosana apa aga na lomi galung na campo minaita tengre guru sekolah mako koe latu sekolah ngita pa Facebook na buka maka daki mega pala na pa mapaguru coco di tapi mega todo sana apa aku tu lima bukan yo ko coco ni kono makanja na ita ya pagalungi tapi namo ita pagalungi makoko magalato di magem ini juga itu kere jadi mapakai ngamaya jadi usahakan ipegai video cetak ya na royawa ya na tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat betungan alom-alom baka pigau decing aja lalu na kosong na pemurana-rana alimu kume kumatin rokowan ni makadaki garumay gadosa ko ni deciku na ujama napa tatobakan namun yang itu ya na tu isa suruga na maka je gampala lang pak keka tami tahu maka mi tahu ki mate pa je na kami tahu ki mate na maka da nabi ta masila surang yang mate ngang si batinro maka ta ko mi matinro an namanya amang maka ini cala tahu pak ustaz na de pura moni law na bitta na podangi po Allah taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah taala de na cocok sinin na mate ngang yang kamana sakarat na tapi susah na mati umatmu Muhammad mancaji palolo dosa iya jaja ta masusah na pemakanan nabi talikul lisan nasabi wasabi umati baina sitina wasabain ya ro umatku puang aja na malampela ada umur na pada umat na ro nabi Isa ta sisa butong madosa kami na mitala ada mucalla pak yana sisa butong umur na naboto na haruara ratu na tau boto maka tu yo poko 70 mintaw ay palimatan na 30 taw na paja boto pa din anu lelari nga kiro iya aja na mitala da mo patuh sempunco na umur na tapi maka dia nabi tana sabace de umur na de na mita pasti pahala na cek de itu palapi-lapi rangaya pahala no makku ajong papa de mama dulu maka da cik di najama cik di tumulingi pegai biakento yana tu na makai garupan na ini jadi aja na itu atu patu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang kapapa guru na nabita na pura mane pita pacalango ko la kubur na maka nabita ko chako na pakakana pacalala la kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca mana sa memang amakiro kemudian apa maka nabita ko chako icalla ya ko pura ko temi pacingi wi na pajong palagi tawe maka tu na puji meto palagi tawe itu tim sukses pak asal namo pa tim sukses di meto nang kanay ikalay punggawana sukses toy patatang katawana tim sukses si beto din ang kanarogi ikalay tatak katawana pa makadate tim sukses tanya tim kalah itu jama-jama ya to na tumadari palagay tawe sa parang gara-gara sa pamanang ijana tawe na pa nakapunggawana mapangewani tawe mariyo ni pa nasan ka na padukong tapi dito gaga kumayi de gaga itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okulala kubur makanya pacala kubur kemudian naga piti tahu pakutannya kalau pakutanan mungkar nakir na pura ni na podan nabita maka dami tu izaja malakan ya ko pole dua malaikat akan aku tanam marok bukan ni kepuammu na pura no tipu dangne ya kong katau melo tama ujian pak ne poda soal na magampan na jama ilalam agapi makadami ki pasagene ki burue nangka na pau nabita angaji ko nama sagene ki burum asidaka ko nama loki burum sikiri supaya kuburamu bercahaya nangka mana moti nama kamoti ga sikiri tina tu ampe ko to purma berasallang ibace subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 ina dega gaun ropa dega sikiri na tatumpu indok kajebe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na deni apal ayabana bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aliang sikiri umum na pa kumi kita masigi Allah maftah li abwa rahmatika nasa dewa pala ustaz den kanya sekolah ya kumi kita makarabani bismillah
Meki matinro bismillah, motoki alhamdulillah, meki manre bismillah, motoki puraki manre alhamdulillah, ya benar roh. Nah, yang ko yamo patu deta para ina 5 tahu kunrut tu. Pamase manita jang emak kami tu. Gampangan na. Jadi yan tu nak ada tahu pandai yang penting dia nak lobang. Nang kamana muji tu pertama ikorangnya sebelum matinro. Pertama king korang alim na degaga tahu pak okey lalan nalino ya leka istimewa maka wat di mapa pertama korak dia nagan nasi di mana. Kulo Allah baca katelu. Kun rupa ko idi na den le baca yero. Aja tak capai maka pada ga ustaz naga jero gan na ya ibaca ko ramalang itu tasipal tamak korang si bakulu Allah katalu na nabitta makada apa hadiah ya lengi hadiah ya ko melo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabitta makadang kamatu umak ko tau repah iya ko suusya jama-jamana de na nule monroy mangaji ya na ya lekulu Allah katalu. Yan ito ampay Sayyidina Ali waktu na makada nabita pak na chinay manang sa rubang makada nabita ni gama chinay sa rubang ko makada ya Rasulullah makada nabita ko makiti sa yambarakan nigi mule patamma ikorangin na baca 30 geso sebelum subuh iya male sa rubang ko wah mengaji manang mengaji Abu Bakar Sigan Rusu mengaji Umar mengaji Utsman mengaji Sayyidina Ali mengaji to tapi Sayyidina Ali mengaji cinampa landa. Dia panapura si digesok tayo mangaji matindro niya lena. O ni matindro. Iya Abu Bakar mangaji san napure masa paja subuh tayo tanay ka tayo nabita niga tama de gahaga. Diga tama Quran. Maka dia Abu Bakar ya 2 lampapi ya Rasulullah. Maka dia Umar ya silampapi si tengah. Maka dia Utsman silampa mania. Maka dia sabay tanay magali nabita maga sa dinali maka dia sabay aja bana tatanay de panagan na si digesi baca na tinro itu aja na dia baca tema tu dia lagi si gadru si dia tu batinro tu masih dia datang apalagi alin na de sila lona tu mangaji na batinro maka dia nabita dia tanay mo dia tanay mariga pa mangaji matu itu mikir dia nangaji si sana yoli sa dinali ni tanay magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasir sama nasa makalasi manang kada patama ko ra ka 10 rasa maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kali ngari lalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Qur'an ia ku baca akatalu berarti pada ku patama ikorangi akacicang na akatalu pulo baca na pakalo matinro maka day nabitay ko malay sa rubang jadi deh aja na tamasara nang kamo ya di tahu kutu kuno Allah na tagan rusu dia jadi itu kan makiro jadi dia itu agama maringang pak maringang de betul kan idi to me tu susai wi idi to maka ringang ke kana metola maka da pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na tu pasalama ki nama kamu igalala tama suruga napani ang kaci tate na to ni ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw laloy kega salawat ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasibiang tanya sampajang si di ibadah dari semua ibadah 2 nonroy lattu 2 iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah. Iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala. Tapi iya salawat dua. Angka ko nabita, angka to ko po Allah Ta'ala. Jadi iya tu salawat iya tu ampai istimewa nasaba iya ro salawat angka catatan pahala salawat o ko nabita monro. Angka to ri sisi na po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na to nang kaya sa syafaat. Jadi ya ko okay po Allah Ta'ala din naganda makin nabitay ang kakuya po. Yan na to nakada nabita ko hadis sa buhari. Maka nareko ang kataw masalawa la Korea 2 malaika yutusu. Ci di malaya rosalawa ang kaci di ko kiburu ko palatuka nga. Nasaba ang kami matola istoro ko nabita. Jadi aku masalawa ki akacica yan tu ampay po Allah Ta'ala si malaika na masalawa lo ko nabita nasaba dobulo miti pahalana yan tu nakada to pandrite iya ko de gaga mo pala liang salawa bawana apa yan tu salawa 2 nonri letu pada ko to makada cica mi matabu na dobulo iya tu salawa jadi makiro yan tu ampay tapi guys salawa tanapa ni pasti tu letu apa telu tu gaga pak insyaallah tepalan sutuk istighfar nasaba po Allah Ta'ala langsung itu
Yang kedua solawat. Langsung itu sebab Nabi tak. Yang ketiga pas sedekah. Ini tuh sampai komiki asa tahu kanja Pak Abas Sabawan. Ya sengit tahu kanja. Namun dia tak sampai aja aku mabas tanpa makan dia tahu kanja. Iya, iya tahu tuh iba amalan. Iya nang tahu Pak Mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bage-bage 5 ini itu tuh 5 sidak kata pemakan tahu kanja payanu padahal 20 itu lo gimpe. Itu mako aja tu cale empai tu liter pilih tu magala emak bere komelo ipa mato do teh apa de meto ina tak de mati ya tu i maka de yung melo ya sa tau kanja abas sabawan no tapa tau kanja ko je na namo 10 ko tau lo pero na tapa madece kwakal we basa payano padahal na pay nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapa na lupay itu jadi makotiha ina na tu lampay tau mabasay pa makanjala da tau mabasa puji tau seke puji toy. Tapi si balikan itu seke majalah dah. Pak namo tahu seke cacatoy. Asa seke payano padahal namo alena. Makwa. Tapi itu kok kibat tasawuf Pak degaga seke. Saya baca itu di beberapa kitab. Memang saya kemarin sempat bertanya, magi rokok tasawuf ina degaga bab kikir. Jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke deh. Masa memang tidak ada babnya. Yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kong kata maka ada seke payano tanya yan mas seke ko magala milaw. Pak dia tu nama seke te ko di magala mapaleng. Aja nagare tilaw ya gagana tanda dia nama seke. Ento jadi dia tu gabab seke Pak bab mangoami. Itu jadi kong kata ini tu nama kay kata na sa kasyati melo yacha tanya tu melo yacha ko malasati. Disibalikan na itu taparesanya itu napakada ibda binafsi katong kasya tu nasa lo ko warungi nasa 10 mana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasya tu nasa melo yacha tanya tahu melo yacha ngin ko malasati Pak melo bato ko manre na din yoli ko itu akhir kay nasa yanu lo makanasa na postisya tu nasa macan ni ko yolo na baitulay nasa matawa pa melo share yacha tanya tahu melo yacha ngin ko masud sa papel na di mapadegaduy mo itu jadi tanya tahu iko malasa ini maka makaseke ya anu tanda maseke ko magala mapeling aja negara bilau tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu Pak aja na tahu itu disalahkan na ini malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.